Svima nama je žao što vam ne možemo prirediti ispraćaj kakav zaslužujete. Doista žalimo za tim. Međutim, najvažnija nam je vaša sigurnost. Najvažnije nam je vaše zdravlje. Proći će i ovaj zvani koronavirus. Završit će se i ova epidemija, kao što se sada završava jedna etapa u vašem životu. Tužno je ispraćati vas bez vašeg prisustva. Bolno je gledati ovo cvijeće koje simbolizuje cvijeće zvano maturanti. Ove latice su nekada bile pupoljci poput vas koji smo njegovali i odgajali, hranili znanjem, zalijevali slatkim druženjima, dogodovštinama, uživali u vašim nestašlucima. Bili upravo prva generacija kojoj sam ja bio rađen, da će ostvariti barem za pijeti. Evo ovako, otvaranje, posljednji put. you.